Nga modernizimi i armatimit dhe pajisjeve ushtarake deri te përballja me kërcënimet kibernetike dhe ato hibride, ushtria e Maqedonisë së Veriut synon të forcojë më tej kapacitetet e saj dhe rolin brenda NATO-s. Në ditën e ushtrisë, presidentja Gordana Siljanovska-Davkova e vlerësoi atë si forcë profesionale, të besueshme dhe të ndërveprueshme me aleatët, ndërsa theksoi se siguria kërkon investime dhe përshtatje me sfidat e reja. Цврсто верувам дека колку е посигурна нашата сопствена одбранбена поставеност, толку е посуштествен нашиот придонес кон заедничката сигурност. Токму затоа, јакнењето на сопствените капацитети е и вистинскиот начин на кој што ја зацврстуваме својата позиција во алијансата како сериозна и кредибилна членка на која што може да и се верува и врз која може да се подпира. Ministri i Mbrojtjes Vlado Misajlovski tha se modernizimi i ushtrisë po vjen sipas planit. Automjetet e blinduara GLTV dhe Stryker, sistemet e artillerisë Boran dhe shumica e sistemeve të mbrojtjes ajrore Mistral 3 janë dorëzuar, ndërsa 2 helikopterët e parë të rinj priten deri në fund të vitit. Отбраната и армијата секој измина ден да бидат посилни, да бидат помотивирани и подобро опремени. Токму затоа наскоро ќе имаме и нов подобар колективен договор. Ново решение кое ќе биде во прилог на професионалните војници со навршени 45 години, и од оваа говорница сакам да најавам и зголемување на платите и подобри услови за работа. Shefi i shtabit të përgjithshëm General Major Sashko Lavçiski tha se viti i kaluar ishte i suksesshëm për ushtrinë, e cila konfirmoi edhe një herë gatishmërinë operative dhe aftësinë për t'u përballur me sfidat moderne të sigurisë. Но безбедноста денес не се определува само на бојното поле. Хибридните закани, сајбер нападите, дезинформациите, обидите за манипулација со јавното мислење и нарушување на довербата во институциите представуваат сериозен предизвик за стабилноста и безбедноста на целото општество. Në ceremoni u ndan dekorata dhe mirënjohje për pjesëtarët dhe njësitë e ushtrisë. Ushtria moderne nisi të ndërtohej në vitin 1992, ndërsa sot, si pjesë e NATO-s që nga viti 2020, është pjesë e sistemit të përbashkët të sigurisë së Aleancës.